Hai, assalamualaikum. Welcome to Team HP Vlogs. Ingan ko hinod. Ang topic na to biyayaon amon piyagbidan sin England, Great Britain, iban United Kingdom. Ito para kala. Ayaw man ko malupa mag-like, iban mag-subscribe pa channel sin Team HP Vlogs ini. Lapayan yun na po ni in bell yan. Supaya ka mo ma-notify bang aon video bago i-upload ko. So, ayaw na magpalukay. Let's go! Ingan England kiawa deng kabtangan England hatinya Land of Angle. In England part da siya sin United Kingdom. Tampal siya pa South sin po dakula Great Britain. Nagdarap linan iban Scotland, tampal pa North iban Wales, tampal pa Sadlupan. In England ang buk siya hula bukon sovereign state amon pinakamataod tao ha United Kingdom. In England, iban mga Scotland, Wales, iban Northern Ireland, amo na in mga hula na tibuok bilang United Kingdom. In daerah pinakamalaggo amo na in London, yaon ha England. In capital United Kingdom amo in London. In ngan Great Britain, naon ha jaman sin Rome Empire, ha jaman yato in hula England, iban Wales, pagtawagon Britannia. Nagtibuk in mga hula England, Scotland, iban kapuan sin Wales, amo na in kaon sin Great Britain. Nagsaw sila king. In pamarinta sin Great Britain dahil ha tahon 1707 pa tahon 1801 da. Giantian na pa pamarinta sin United Kingdom. Nagtibuk in Great Britain iban hula Ireland, amo na in kaon sin hula United Kingdom. At ini sovereign state amon pag nga nantag na United Kingdom of Great Britain and Ireland. Nagtaayon in mga hula England, Scotland, Wales, iban Ireland. Sa kali ini naawnin pag rebel Ireland. Jari nagdesisyon in Ireland gimwa deng ha pagtaayon halom sin United Kingdom. Sarta in North Ireland way miyagad gimwa timutog na dya halom sin United Kingdom. Jari tinggal United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. In sin atawa currency sin United Kingdom amo na in pound sterling. Amo na in sin piyapakay sin mga hula England, Scotland, Wales, North Ireland, even and so on. Atin nga in United Kingdom atawa UK hambuok sovereign state amo na in mga England, Scotland, Wales, even North Ireland. In Great Britain isab amo na in po dakula amon kiabutangan sin England, Scotland, even Wales. In England isab hambu kula halom sin United Kingdom atawa UK. In panji sin mga hula bakas na sod sin British aon sa jayan wal na bilu pula iban puti wal na sin panji United Kingdom biya sin Malaysia. May tabang FIFA World Cup iban Euro Cup di pa kayo ngan United Kingdom. Sababin mga football association alom sin hula United Kingdom ini nakauna pa piaon deng ha FIFA. Hati niyaon na sa football association nila ang panaaon in FIFA. Jari nagpaon sila agreement iban FIFA supaya jarihon in pagkandi-kandi banga pagpanayam-nayam international. Magsukula pagkita niyo sin video, ayaw kamo malupa mag-subscribe, kita niyo na iban in kayapanan video sin Team SP Vlogs. Magsukol, iban salam dua, see you next time, bye bye.